ya a xikontirini hi le na kusuka nyana le ni kongoma ka ntshaveni as mi swona ku ntshava hi leyi la henhla la ni ta va ni kha ni yi phozaphoza nyana until ndze ni fika le hi ku ka the main thing ntsava hi le as you can see so no gonya ni ya le ka giyani yeah we are still going we are still going we are still going na sweswo kasi na giya leyi va yi ri henhla ka ntshava straight because ni yi voni la no mo ntshava liya then hala nsuka kona ni hala so it's crazy ku this thing is this high. I'm a bit surprised ni twana nyana na vanhu nyana le hey va ta ni disturba nyana but yeah as mi swi vona ku hi leswi already va hi kha hi vona giyani na hi angle leyi ni nga ti yo ni te hi sayiti ra hala kun'wana hansi nyana a ni tangi hi sayiti ra sikhunyana and stuffs as mi swi vona ku ya le ya vonaka na hikwala so yo giya na ku yi nga ku trendeni no ze ni ku hey a heteni ni ta yi vona because hey ni vona yi ri karhi yi trenda strong mara ni kha ni cheka hi mepe a ni voni na mepe na mepe wu kha wu ya ehansi na mina patu ri tlhe ri ya hansi nyana rin'wana so I'm a bit surprised ku ri a ni ku ri voni ri endla wa kumbe ri nga ri endla la ri ya ka left ne I'm quite sure ri nga ri kha ri endla ri ya hala ka left nyana I'm quite sure so hi liya as you can see our gear ya vonaka na hayi le henhla impela i Hollywood swini ya i Hollywood impela oh ya hi leri patu leri a no doubt nyana ku ri nga ri kha ri kona ri kha ri ta from like from the left side a ni doubt nyana side ro ri nga ri kha ri ta from the left side so ri va kha ri ta hi le as you can see a ni leyi le nga na khale ka yina ka our Giyani Street so halawa view ya kona is this one as mi swi vonaku la ni nga kota ku swi vona hi angle liya so hi nga yi khata no yi khata mara ni face dyambu straight there so yo challenge ya kona ni face dyambu straight but yeah as mi swi vonaku hi liya le hayi le henhla guys ni ta zama ku calculate ti-kilos maybe ni ta ti vekela kwala ekule kusuka le swi la hina ku hi nga chavi ku famba mara yeah as mi swi vonaku is this one hayi kule le hi distance distance yi va yi ri kulukumba ngopfu yi va yi ri kulukumba ngopfu distance ku cheka kusuka le ku ta hi ta fika la right a hi swi komba khale nyana maybe tin'hweti yaleyi nga hundza maybe se hikwale guys gonya la it's a problem ku ri ni twa na matsolo so ya kha ni ta swin'wana hikuva ni kha ni gonya ni landza digiyani hayi exercise ku khamera a yi tshame yi endla justice guys mara hu na okay languta movha lowu le hansi nyana mara still ku hi laha a yi koti ku komba kahle engele le henhla laha hi le henhla swinene mara langutani kahle le hansi le ivi se mi languta na la hi le ntshaveni straight hi le ntshaveni straight ku khamera a yi agree khamera ya foni a yi endli justice i exercise guys swi lava movha master thi swin'wana nkarhi swi lava baki hi fiki vite hi baki la yes ku huma xilo ni nga ha tsutsumi ni vheta ni ku hayi Yehovha wa mapandla pfuna jili ya gagashi leyi yi koho yeah exercise vona movha lowu le hansi ya sweswi ni swo ma swi vona kahle manje ma wu le hansi njhani wu le hansi guys ya wide angle ye ya almost ya wide angle yi vona leswi ni vonaka swo ya ma swilo leswi ni swi vonisaka swo hi swo straight ya wide angle ya za ya ma ku hi le henhla njhani vona ya u ni veka normal hi kota ku gonya le henhla mara ku saseka yena wide angle ti blind so ya hi le hikwala yeah yeah guys I no exaggerate by the way very Saturday or weekend yo karhi ku video leyi kota ku va relevant ku ta kha ku hostiwa la ka gigi mutsileki wa gigi a n'wi tiva i mhisa lowa ka KFC wa xidludla i mhisa lowa ka KFC wa xidludla a n'wi tiva hinkwenu hayi le henhla ko xo do I regret coming? Nope.
a ni nga swi expect ku nga tlhe ka va na ti-exercises so hi leswi nsimbi leyi xinjhani master T ya yikulukumba ku ya henhla yikulukumba yi nga yi ringanana ya hindza yindlu ne khumbi ra yindlu ngo ri just above nyana lexiwanya lexi mi xi vonaka lexa G lexi and then se ku ta roof a ya hindza yindlu ya normal madiletere lama ya ma hindza hi le henhla ngo ya ma hindza so hi le digided hikwale ya le giya hi vana ni ta famba ni wona ende phela no wala ni khunguluka la ni khunguluka so hi le giyani tawa mina swi endlaku la vona ku step njha ya la I think ya kombisa yana stiffness ya vona look at how stable this is vona yana vona it's crazy so hi le giyani hi khe hi tshunela ka nsimbi ya hina la khe hi tshunela nayo ya ha ri new na semende ya ha nuhwela it is still new it is still new it is still new so material i yini master T i material wa bodo leya sign mi yi tivaka i material wolo mu wu tivaka wolo wu nga tirhisiwa kwala ka giya so hi leyi G hi leyi I mo swo yiva hi ri henhla hi leyi Y ezi mi swi vonaka ni ta mi kombi hinkwaswo hi leyi A la problem boya ku tirhisa wide angle hi mhaka hi le kusuhani ngopfu mara it's fine since real colour yo ya le hindla ku la it's fine N and then I ku tlhela ku na pipe yo cheleta mati ezi mi swi vonaka ku tlhela ku na pipe yo cheleta mati ni vona pipe le so leswi mi swi twaka swa switoritori swo hehe hi connecta leswi swa switoritori mi swi twaka va ku hehe G yiviwini a yi nge yiveki G leyi because i nsimbi vona nsimbi leyi yi cheliwe ante ka cement yi tlhe yi gonya ya le yi khomanisa le loko yi heta khomanisa le henhla le yi tlhe yi celeriwa la ma kona nsimbi leyi tlhe yi vuya yi ta humyala so ku hava swo hehe ku ta yiva tinsimbi leswaku va i content njhe ku hava ku munhu a nga yiva nsimbi leyi yi tiye ngopfu so ya hi leswi mara camera ya normal a yi nyiki justice ne wide angle ya zamanyana ya zama mara hi le henhla guys hi le henhla ndhawu leyi hi le henhla swinene hi le ntshaveni straight a ni twi loko swi le hansi nyana ku ni kha ni cheka mepe kasi yeyi hi le ntshaveni straight ntshaveni because hi fikini phela ni ko la nyana so hi teti ku tiya xa dzingenyikanyana ni vona xidzingi vona ni vona nsimbi leyi ya dzingenyikanyana leyi ma yi vo so I'm not sure but ni khoma tinsimbi ni twa tinsimbi ditini ko leswo khoma leswi swo ka swi nga tiyangi swona ngopfu mara nsimbi yo leyi nga la yi nga sala munhu wo fika a bayiza va susa lexi vanhu yi nga ya ha tshamini so a swi mantono hi ta ku swi kahle or a swi kahle mi ta khomenta biloko n'wina matwelo ya n'wi about tinsimbi tete hi nga vekeliwa do kwala giya mi ta khomenta n'wina mina a ni swi tivi ku ni nga ku yini hi swona mara mina ni ngo no to littering already na yi vona ngo littering leyi la so no to littering loko hi ta la please vanhu va le giyani hi nga ti na swo dya loko ku ri te na swo dya it's fine cukumeta swilo swa home oven because ni le kusuhani ku na littering la giyani swi la ku va ku ri swilo leswi ni mi byela ku mi va mi kha mi ri aware sure ku na littering manjhe na mafole laha na tinhlongo hi leti ende ti herini na tinhlongo hi leti la so swi wrong littering yo yi nga ta hi onhela la ka body ya hina la hi avoida no tsalatsala na ku za ku tsala munhu swi kahle a ni za ni vona munhu la nga tsala la body i ve kona it's fine hi leyi n'wana littering ya for loko wa ni dzaha a ni ta pambela ni cheka so hi leswi so hi nga tsalatsali ni vona ka ha ri kahle ti-clean kahle tibodi ta hina zi mi swi vonaku there is nothing written here maybe it's because vanhu vo tala va nge za va swi tiva so vanhu vo tala va za va accessa this place and stuff like that va za va accessa vanhu so yeah no to littering no to writing on the board i ve kona it's fine so what hi nga ti hi ta taxa tibodi ta hina hi yona Hollywood ya hina le so on overall I think we are done
ni ngo ko xota maybe ngo ko xota ni mi komba how steep this area is no chika laha a ni ku vo ti endlisa mhani leyo loko va chika laha loko kha va rila nyana ta tlhelo mi heses fambi wola kwala se ni karhi no karhala hi ku famba so hi le ma yi vona giyani ya hina hi le a yi sasekini na yona yi sasekini swi kahle a hi ti maybe swi ta va tourist attraction we never know mara ma swi ku steep ja ya vona yeah, this place is steep vona ku steep swinene look loko vo hi chelela tilayiti man i recommendation giyani kumbe ka layiti a ni tivi a ni tshama ni hundza na madyambu mi hi chela na tilayiti mani yi layita giya leyi navusiku mi nga mi swi bengu kwala giyani kha yi layita na madyambu mi nga mi swi beni kwala swi nga tlhela swi va kahle swinene so hawu mhaka yoleyo I think we are done ya ande mi ntsena ni nga laha sweswo swi ve kahle ni kota ku va ni endla content kahle na khensa na lava ni nga hlangana wa kha va suka a va nga ri awe ku vo ni pfulela space mara na khensa swinene va ta ti vona kwala ka video va ta ti vona kwala ka video ni khensini swinene va nga ni pfulela space hi kota ku va endla content kahle ni nga ri nervous kona ku steep I admit ku steep ma tin'wana timovha ta fika lani i tibagibagi ya loko yi khome bagi ya yi nga gonya yi fika laha henhla straight ya ti-legend so ya tin'wana tibagi ti le ku gonya na swi vona yena ti fika laha henhla straight mara movha ya normal yi nga gonyi laha a yi nge gonyi much far maybe yi nga zamanyana yi nga khogela ndleleni ku lava bagi straight ku yi gonya ya fika le henhla straight le u kota ku xuta na movha wa wena so ta normal ti hela kwalaha mi vone movha liya nyana laha ya laha ku hela ta normal and stuffs so hayi leswo guys na khensa for your support support yi enough guys yi enough support mi nga ze mi titwa nandzu ku va ni be hi nconto laha a ni exercise na ha tlheli nconto still I'm exercising swi kahle nyana nkarhi wun'wana loko xi distance a ni kusuka nyana laha giyani ni ta laha so a ni ti byela ku let me just exercise nyana namuntlha ni ta laha ya so hi leswo ya so ni nga vula tona khensa for your support yi more than enough mi le ku sapoteni although maswona minkarhi yin'wana ni nga posti kahle ku va nghenela swin'wana na swin'wana ze mi swi tiva ku vutomi na byona mara na khensa swinene support so continue support yi simple loko yi vona ti-advertisements ku ze ku ri xi xo hlupha loko yi lehe ngopfu I understand wa tekanyana xibrekanyana loko maybe yi lava ku ba pi or ya chela nyana cold drink tlheviwe a ku ze ku ri swilo swo hlupha ngopfu a ku ze ku ri swilo swo hlupha ngopfu you see a ku ze ku ri swilo swo hlupha ku support it's that simple mi hi support hi ya mahlweni a ze mi swi vona ku na loko ni kha ni cheka swi kombi na ku a ka ha na ti-youtubers ta nyuwana loko kha ni cheka ku na ti ta khale ntsena so it's a bit of a problem which means loko master o tshika it's a problem you understand so ni support in that way you see loko no tshika ku nga va a problem vhevhe sweswo kha swi nghenelela mi kuma ku maybe nkarhi wun'wani munhu a nga khandla mali yo tala ngopfu kun'wana se a ni swi humelela maybe in future so swi nga va a problem no mi kuma ku na mali support ya kha ni vona yi nga ha ri swona ku ni tshika swa fana man you see so support-ani channel yi kha yi ya mahlweni ya so channel yi ku hela channel ku hela ka yo loko ko nga ha na beef mara yi nga continue without beef I think yi nga continue ku to tirha swi nga ta swi ri kona sweswi kokwani yo focus ya kona yi nga na mali loko swo cinca yes maybe ku xilo xin'wana na xin'wana xa hela vhele but for now content ya ha tele ka ha ri busy swinene and stuff like that ya hi leswo laha no ndlela ku chika la na mijamujami ya me se no ku jamukeni a ni twi no ni vulavuleni ku jamukeni na mina laha yo so ya hi leswo na tipolitikolo va nga chela no tintambu la swi va proper swilo va nga chela la ka giyani la so laha hi loko mi chika mi ya le ka Sikhunyani le crossing ya ka Sikhunyani le hansi le ni nge hi le kule ngoni mina tlhela I'm going back ni nge hi le and stuff like that hi leswo loko ku ri a mi nge za mi subscribe va kombela mi tlika subscribe yaleyo giyani leswo yeah so hi yona outro ya hina kona le hi le ka Adolf Minga
bridge kambe ri below ra Adolf Mhinga bridge. A ka ha na mati se ya fambafambeni, as you can see matrain se mati la, as mi swi vonaka se se matrain hi ku langutisa la se matrain ku chavisa ku dya laha henhla laha ni twi na ku funde hi nguva or something. Ka chavisa to agree. Hongo hi nguva sikoko mara ni twi na ku like foni a yi koti ku va yi nyika a better angle yo munhu a kota ku xina ku ndleka hi laha se ka chavisa guys. I'm not going to lie, hi ku langutisa lani ni twi na ku hi nguva foni leyi wela la ndzeni kutani titireka din'wana ni fane phozeni ehansi yes ya kona matraining overall. Matraining overall as you can see but ya still ma ha tele hi nga vula tani ku still ma ha ri tele nyana in overall. Ho pfumala ho mati ya kona very very in overall but ya kona hey I have to admit ku it's also beautiful at the same time. I guess it's also beautiful at the same time but still hey lo fela makumu ta mukomba la ku nga tsela ku very below ra Adolf Mhinga bridge. Ta mukomba loko hi fika makumu a se le makumu hi le ri vito ra very below ra Adolf Mhinga bridge le very Mhinga Adolf Sunduza bridge as you can see i vito munhu mara kona ku ye ku va na argument ku hi swona and stuff a redzi mara it's more like vito lero amakumu na a fike ite below i tlheve ku la xilo xa or yi ku bridge than swi nga tsarisa xiswona la va ta hanya just mazulu ma hi leswo. So this is the other garage ya Sasol leyi nga Gremetad as you can see ya lila leyi Gremetad as mi swi vona ku la hayi swi kahle leyi view ya kona as mi yi vona ku garage ya le Gremetad ya Sasol la. So a ni yin'wana hi liya yi nga le ehansi a yi na aya le ka Masingiti, so ehansi le ka Masingiti na ku na garage liya ya Sasol. A ni ve ni mukomba mara na ku ni mukomba yo hundliwa na ku ni mi ndlele a ni mukomba loko swi nga hela na ku ni ndle era mi ta yi vo siku rin'wana na ku ni rivele ku va ni mukomba yona I made a mistake. So a ni tshaveni la a hi ri kona or hi ya kona hi le so Xilumani 2.0 leyiwa is the second hotel also known as Mafemani. I'm not sure if yi pfula or kanjani but here it is kwala Gremetad. I'm not sure if yi pfula or kanjani mara maybe not or maybe ku nga ku operate tin'wana ni nga hemba. I'm not sure if yi pfuriwa na. So hi yona la Kremas la and stuff proper stuffs nhluvuko wo lavekaka nhluvuko hi lava wo it's good, it's very good. Hi leswo ku na ndlela yin'we yo jika no phela ni nga famba ni hopana tindlela na ku ni fike ni jika ni ya ka left ni ya phela ni ba hi ncondo na ha mali guys support-ani channel maswo ni ba hi ncondo kusuka giyani ni ze ni ya fika le ni ya kona koku leyi ta yi ri an outro sort of mi ta swona swi ri makumu na fike ni ba hi la ni ya fika le ku nga na giya a ni na mali so support-ani guys support no bula guys a no ti byela ku exercise it's 10 rand ku ya la ni ya kona then another 10 rand ku tlhela it's actually 20 rand no ti byela ku exercise nyana na ku swa pfuneni kota ku vona nyana tindhawu nyana na la ndzeni hi ri two a hi nga ta yi tiva hotela liya na mani ni nga ta yi tiva loko a ni nga bangi ncondo so ku na ti-benefits to karhi hi leswo loko ku ri amukeza mi subscribe hoyo to kombela mi tlika subscribe.